veliki žal i moramo ići dalje što sam. Zahvaljujem, možete ići. Vedemo se na Zvezdu. Pa, eto, ja čestitam kolegi Karadžiću i ekipi Crvene zvezde na pobjedi. Iako stvarno moram priznati da mi je jako žao, jer kao što je i Siniša rekao malo prije, mislim da smo mi imali svoju šansu kod 2 razlike za nas i promašeni kontranapad. Dogodio nam se tu u toj zadnjoj minuti jedan pad, to nam se dogodilo i na kraju prvog poluvremena isto jedan pad, tako da su oni tu sa, mislim da smo tada mi vodili čak 7 razlike, mislim ili 6, pa su na kraju oni poluvremena poveli pola koša. Znači to su ti nekakvi detalji koji su vjerojatno ovakvu neizvjesnu utakmicu presudili. Dopustili smo ekipu širokog da pogodi dosta otvornih šuteva, znali smo da su oni izuzetna šuterska ekipa.